Akaga gakomeje kugwira inyeshyamba zibarizwa mu mashyamba yo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nyuma yo kwivugana benshi bo mu mitwe ya FLN, FDLR, ADF ndetse n'indi mitwe. Ingabo za RDC zivuganye undi musirikare w'umutwe ushamikiye ku ishyaka rya Paul Rusesabagina. Uwapfuye ni Colonel Muhawenimana Theogene uzwi nka Festus, aho amakuru avuga ko yishwe kuri uyu wa kabiri mu masaha y'igitondo nyuma yo kugwa mu gico cy'ingabo za RDC ahitwa Karehe. Muhawenimana wavutse mu 1974 mu yahoze ari Perefegitura ya Kigali Ngari muri komini Gashora, yarashinzwe kurinda icyicaro gikuru cya FNL. Uyu yishwa akurikira undi wari umuyobozi mu mutwe wa FLN witwa General Jean Pierre Gaseni, wishwe ku ya 30 Ugushyingo 2019. Izi mfu za hato na hato kuri aba barwanyi ziri kuba biturutse ku bitero bimaze iminsi bigabwa ku mitwe yitwaje intwaro muri gahunda ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yihaye yo kuyitsinsura burundu, aho igaragara cyane cyane muri Kivu y'Amajyaruguru. FLN ikuriwe na General Wilson Irategeka niwo mutwe wabarizwagamo Nsabimana Calixte uzwi nka Sankara uri muri gereza magingo aya. Ugizwe n'inyeshyamba zishamikiye ku ishyaka MRSD rya Paul Rusesabagina. Niwe wagabye ibitero mu majyepfo y'u Rwanda bigahitana abaturage 19 bagakomereka, imitungo myinshi gasahurwa indi kangizwa. Wagize uruhare kandi muri grenade zirutse kugabwa mu mujyi wa Rusizi, kuko abagabo 4 bafashwe n'inzego zishinzwe umutekano bemeye ko babishoboyemo na FLN. Guhera mu cyumweru gishize FARDC yokeje igituti iyi mitwe ibasha kuyirukana mu duce dutandukanye turimo nka Karehe, Rutare, Disasimana ndetse na Njanjo. Muri Kamena, Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi yavuze ko afite umugambi wo kurandura burundu imitwe yitwaje intwari ikorera muri iki gihugu, ndetse ko biri kuganirwaho na MONUSCO n'ibihugu by'ibituranyi birebwa n'iki kibazo. Ni inama kandi ikomeje guhurizwamo ibitekerezo bigamije gushyira ku iherezo kuri iyi mitwe irimo ADF ikomoka muri Uganda, FDLR, RNC, CNRD ndetse na Rudurunana ikomoka mu Rwanda, Mai Mai n'indi yo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Red Tabara FNL n'indi ikomoka mu Burundi. Umwe mu barwanyi bakomeye baguye muri ibi bitero ni Lieutenant General Sylvestre Mudacumura, uyu wayoboraga umutwe wa FDLR wiciwe mu gace ka Bwito mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru muri Nzeri 2019. Abandi bagizweho ingaruka n'ibi bitero kandi ni abarwanyi b'ihuriro b'igisirikare cya P5. Iki cyubakiye ku mashyaka 5 ariyo Amahoro People's Congress, Force Democratique Unifiée, Inkingi ariyo FDU Inkingi, People's Defense Pact Imanzi, Rwanda National Congress ndetse na PS Imberakuri, bose ngo bakuriwe na Kayumba Nyamwasa. Abo barimo Retired Major Habibu Mudatiru wari umuyobozi ushinzwe ibikorwa n'imyitozo hamwe n'abandi 24 yari ayoboye, bafashwe n'ingabo za FARDC bagashyikirizwa u Rwanda. Ni mu gihe abandi benshi bo bamaze kubigwamo. Kuri uyu wa kabiri kandi FARDC yatangaje ko yafashe mpiri umuyobozi mukuru wungirije w'umutwe udasanzwe w'inyeshyamba za FDLR, Nshimiyimana Asifiwe Manudi. Simeon Stizo Muhumuza, One Nation Radio.